Ubwansu bw'omuguzi. Mwana na indo mwancho murigereri bonekera okoro kugena kwane buna nogendrete kwego kiaso kubati muroberi yonsi ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo mugusi nigo charagire chense ikumi cyabona mugoroba cinga kingo kwariga na SMS ya mayanku manyemuna na rayana kwariganiriye asenchera erejo bwenge cinga kimura ibense Dr. William Samuel Rutagendrete netaro ya magendero ase chinsemo imeye county ya Kisii asabereka wekirana ase gosasorogongo rwabusi azeritkoria rero karoderitkoria kabere anene mono ale imeye county ya Kisii abereka wekirana chinsemo gati ya bebunke ya Nyaribari chache ebunke ya Kitutu chache North ebunke ya Bunchari cinga kegendrete koria chira atyogo chia wekirania amagendero ase orogonko rwabusi ngo kwarigania SMS ya maya chinsa ikomi kumanya ina kwariganira senchera erejo bwengere triane Evelyn Osero oria okweneke buna chipichonero gicha wekera senchera bena nigakoro kwa Sara Mumanyi. Asensemo ya Facebook tonyoro wetra Ndizi TV News Digital, asensemo ya YouTube Ndizi TV News, na wegase website ito na bagusanga muna into wetra www.ndizitv.net erio togenre gusanga asobwa mongo kwa gantuchaka maye chinsa ikomi asobwenge akorwa se county ya Kisii abwasumura iwense Dr. William Samuel Ruto agendrete ko bariera bamenyibe county ya Kisii chira chiamagendero ase edichinga kiara arase serikali muri iwense imeyense ya Kenya ukwana chinga kiabaka wekirana ase bunge ya Kitutu chache North erioko koigora usego chake mirobero au ya magendero gati ya bubwaga chibwechpara nabo igo estima nigabaga kuria yoko enekia buna mirobero yobwaga chibwechpara nigegendera tekegima na nigora chikwenekia buna abamyibe chinsemecho babere bakonyora chipara chire chingia echo chirabe chiko bakonya samangana yobo sombi nabo igo obunchureria nigaenekia buna keroyo moni gara chikwenyorere estima ase nyumba yabo asekeria babekire chibe sejo chire chimilioni chiminye meronke 5 asumurobere obwestima ero kwenekia buna abananje babere bagokonya kakurwa sumuchando obwo kuberege sunteime. Hapa tutawajengea kilomita 64 mpya ya barabara ya lami. Tumekubaliana watu wa Kitutu Chache North. Somboko tumekubaliana. Jambo la pili, mimi nimekuja hapa Kisii na nimekuja hapa Kitutu Chache North ni kwa sababu ya mpango ya stima. Nyinyi mnajua wananchi wengi bado hawajafikiwa na stima, ni kweli ama si kweli? Si namna hiyo? Na tumesema hatutaki stima ati iwe ni starehe ya wadosi. Tunataka stima iwe haki ya kila mwananchi. Tunaelewana? Na tumekubaliana. Mimi nilienda kwa nchi ya Ufaransa. Mimi nikaenda kwa nchi ya Saudia. Nikaenda kwa nchi ambayo inaitwa Brussels kule EU. Wamenipatia pesa bilioni 27. Kwa hiyo bilioni 27 nikasema bilioni 2 ikuja hapa Kisii. Na kwa hiyo bilioni 2 ya Kisii milioni 400 inakuja hapa Kitutu Chache North. Ninyi watu mko tayari ama mko tayari? Si namna hiyo? Leo pia nimekuja hapa kuanzisha mpango wa stima. Hii stima Kisii County tunataka kuunganisha wananchi wengine milioni wananchi wengine 31,000 tuwaunganishie stima. Wananchi wa hapa Kisii, mimi nataka niwaulize, kwa sababu tumekubaliana na wabunge wenu, tumekubaliana na gavana na viongozi wote, tukasema mambo ya Kisii lazima iwe katikati ya mipango ya taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni? Ndio nimekujia hiyo mambo ya stima. Saa hizi hapa mimi naanzisha stima ya shilingi milioni 400 ya Kitutu Chache North tuweze kufikishia stima zaidi ya watu 5,000 hapa Kitutu Chache North.
Hokwana chinga kecho ni gomo bunke bwenseme ya tutu cha North Jafet Nyakundi abaga wakangambia muno cha somurai bwense asama gendera yabe gendrete ko baikiraneria asenseme yo Nyakundi ni gobo igabaga kwerera igatia makomwe yabaminyibe bunge yababere bagwetera na kumugani murai bwense Dr. William Samoei Ruto kogendera ko basira hanene kwene kyabuna obo ensemo yoburemi yabere bogo kiniwa ase yabere yo kiniwa aso wakanwa kwa madeni ase factory yo ni gaene kyabuna nagendera tukubekumukia abugo ikirania amagendero boigo no muchumbe ase enseme yo chinga kecho Nyakundi ni gabaga kulira yogo cheko gendera kumubwatu murai wense ase kirenga yo koreta amagendero ase bunge tutu cha North na boigo ense ya Kenya ase obwagare. Barabara hii ilikuwa imetusumbua, lakini kwa kutengeneza barabara hii, it will open up this area. The socio-economic activities of this area will be opened. Mheshimiwa Rais, ya pili, nataka kukushukuru kwa sababu leo umetuletea stima ya zaidi milioni 450. Hapa Kisii kuna giza nyingi sana. Na hii stima itatusaidia hata wale ambao wanatembea usiku. Sasa watapita sawa sawa, hawataweza kuteguka. Erebu yago sere bobe. Erebu yago sere bobe. Erebu yago sere bobe. Mheshimiwa Rais, mimi pia nataka kukushukuru kwa sababu nilikuja kwako nikakuomba KMTC pale Marani. Mheshimiwa Rais, hiyo KMTC iko karibu kumaliza, na ikiisha mpango wake ukuje uzindue vile umezundua hii barabara. Rais, kuna hii factory yetu inajiita Sombogo Tea Factory. Hii factory yetu iko na madeni. Sisi tuko na deni ya 136 million kwa sababu tulichukuliwa na Tombe Tea Factory. Mheshimiwa Rais, ukiweza kutusaidia kwa unyenyekevu ututolee hii deni, hawa wananchi waweze kupata pesa taslimu ya maana kwa ile factory. Mimi na hawa watu wangu wa Kitutu cha North, sisi hatutakuacha, tutatembea na wewe, ukipiga kona na wewe. To kuligiria mangana lenge to bo chenu ni go serikali nene na bo serikali chech county chigendrete kobolwa gwene kyabunango beka bare mirobire mekiranu yogo sira ebrenko biya bo chenu ase chinyagetari meyech county na bo ase chinsemo au bagukona negeta seni Kyandizi TV ni gaba bwatani korwase kyombe ya Kenya National Union of Nurses korwase county ya Nyamira bakorawa na Justin Muriasi na bo Daniel Nyakeuga babere bo bakuru kubolya wo chiase serikali chech county kwene kia abnango ikirania chire amaganyo y'abanyagetari chinas asenchire ya moyo kubachinga kinyororo cyo kwikirania obokorera boroboronge ase abananchi asama leta ngor kumuriasi ande Justin ngokore county ya Nyamira njino umunyagetari ande section ya nursing rainde no mutenene linde bwe union ya Kenya National Union of Nurses into make sure nga twa abafanyikazi baito ebirero byabongo iwekana bire just county government egento nango sabane ringana ki county government nango sabane general ango tanga amangana LT iranirense balenge kwerwe egento nango sabangana ki balenge kwerwa babwaterane n'abafanyikazi be county ya bara abanyagitari ni general health care workers wine shwenga ki services chikoena no jeso mwananchi nechingia imeshahara tigakanwe engaki etakeire yani iyo engaki eri etakeire karaba kolire gasi tigabakanwe chibese cyaba asengaki ere mapema egento kende nango sabanga county government yalenge ko make sure nga amalyogo agocha chinyagitari na isaine so that egero morera chinyagitari tebaise kobanga ago ikororo urikerwa egetabu gyoka ogendo chikoria mariogo Samoei Ruto Daniel Mumanyi Nyakeuga kor Nyamira bono nchenari ngosaba ase baraibons people barase chinsemo chia county bali yenchera babeka machiko babeke the necessary frameworks chira tumeke na policies chira tumeke banyare ko coordinate na serikali ya igoro
the national government agara tonyore equipments chisaina sinyagitari tonyora bakori emirimo boisaina sinyagitari tonyore marioga isaina sinyagitari wetera ase those efforts both Asenchire ya moyo wekine na bayo kwegendereria ase binyorohane na segesa ku kyomo gusini gabangi na bagenderete gosegetwa kwene kyamunangwe soke bare na wesana ni ase mirobero au gati yabo obonchoreria oburaye gati yemirobero ndemenge ase kirenga yo kwemanyekani na bayo kwebeka seri bagarigia aliyo kwenyorera libagase mirobero au ase egesa ku kyomo gusia yani gachire achinga kyarokanire n'abasipati abange nigo babere bagotigara magega ase amabaga au echinga mirubire gokorekana ase binyoro gati yabo oburayi egati yandamange Samaria tangoro ku enid kwambuka charana korwe kiombe kya Nyamira North Women Sacco seto gokorega sigo promote amangana women economic empowerment society na inche na chirerere setgoria rero gosangana bangina baminto chintingana go support erolyo mongina umubusi esokori echibesa gosebito kisekenyoro abangina baito getotete ko batebinekemo na change amatuka change ekirase bono ikatubwaterane toruga gwese twarenge kare tochake kurigi chibesa na ritoranyare ko babantu bamana sekenyoro ebichi technology cyakire bono ndo basa kunyagosiereri abangina bakare babwate chinguru sana nende chinguru ekina chibado tobwate bono iga batiyekere bintu byakire ndo basa gosiereri na bintu byaya ndo konyara ebintu byakire biasara mbiro byachakire bocha ebiasara tobwate ebinga konyora bagakana bagocha bakora batibona bangina intuto gocha twatiga magega mate bone society ekire bono iga totete tosike go chimotu umongina nonyo mugusinere tabasa gotigara maega batogende so bwamo ono ebintu byakire squeeze tobwata a lot of resources tobwate gaiga gusi chi resources echi tobwate sana chindagira cheke gusi ebintu ebina bito bente bono to capitalize on the same emegondo ntobwate twende tosimeke ebintu ga unenti tonyore ebiasara nende tonyore chibesa ebaso tokonya gaiga se society maito mongina intu apo nabangina ndokonyara gukina se society onye ndokonyara kubwaterana namo nenye ndokonyara gusukane chinse mna chigochi abana bachakira kwenda chi school tiato ba support na barabakira bachi chiskuru basome banyore chigasi na baruwa baze konyora chibesa nenda baswati ekere twanyorire chibesa igasite nene na yarengi korukare no kubwaterana koragerie familia nende korageria abana yani koragerie familia ne kenyoro bono na intu nabagusitwa chire sia rero ko amplify voices nabangina na tiato bwaterane nende to swego chimotu asamangana women economic empowerment we support Muwaziri oleba Dr. Alfred Mutua gabirga kumirana na watani korwase kiombe ya Kenya National Teachers Union NAT asenchire moyo koine kiabu na babire bakurigereria amaganyo au ya barimu asenchire yo koine kiabu na babire bakonyora chinga kichogo ikirania obokoreri bwabo yani gachire chinga kiye kiombe kyo kya NAT kyaberege kugosereria guchiego cha komugiro achinga kichiskuru kirabe chiko igoro askire bakwe murunganiria ogotekerani wa kwamagania bona monokomochia ekiombe ya Teacher Service Commission okwana achinga kiecho Mutua gabaga koenekia na nigo arachie kurigere ya magania yabo na kubaikiraneria edio ko koenekia abuna obokorero buronge bwabere bokoenekiwa ase chiskuru ase kirenga kyo kinya chisemi imeyensi ya Kenya. I have today held a meeting with the leadership of the Kenya National Union of Teachers. We've been hearing some grumbling in terms of issues that they have had, and as I promised during my vetting that we will be arresting issues way before any industrial action so that we can find out how we can solve problems in a harmonious way, make it comfortable for employers, make it comfortable for employees to be able to work together so that we can increase productivity in our country. So I'm very happy today that we have discussed some of the pending issues, and I have promised to take it up as a fair and arbitrator to talk to the other side, which is the Teacher Service Commission. True that we as a union are happy, quite happy with the fact that Waziri has taken his time, and this time he has taken is before every other thing goes wrong. I want to believe that the position he has taken as CS Labour will really assist this country.
Nabagavana kurwase chi county ao nigo baorokirio bwabo bwabo chiago tekeraniwa umurobiri bwabo koreri bwabo wenia ase abantu bonsi ase ense ya Kenya buna erobiri ne serikali ya Kenya kwanza ukona chinga kiecho nigo batera yangu bwatikana no gutuguterware kwe finance bill eyo yarengetego chia korobya obokoreri bwabo wenia ase baburirio baruro kubori ase serikali kwene kiabuna chinguru chabere chikobekwa se umurobiri yobo ikeria obugwenya ase abananchi bonsi. But we need to ask ourselves, that 30% is a percentage of what in the county governments? It is actually a drop in the ocean. The other flip side is the development partners' support is dwindling by the day. And by 2025, most of the program will be exiting the counties. Our meeting therefore today is designed to foster open dialogue, enabling us to exchange best practices, confront challenges, and build partnerships essential for the effective implementation of healthcare services. But we have challenges too that need to be addressed as we forge forward. Many county governments continue to struggle with limited resources to develop and provide quality health services to citizens, as well as across other sectors. And you realize that right now we are staring another reduction of 20 billion from the equitable share that would return us to 3 or 4 years ago. If 20 billion is taken off our equitable share, we will be receiving less than we received in the last. Mwanchi umurigereria amange asencha yobikirani notwe yanyorage kuragese mona boigo chinsa isato chiamogoroba mbya munasibali mugendera go tubwatia korwase chinsinyo ao nendengo kwenyoria munagendera kubwati mirobero yonsi ya Ndizi TV na bobwansu bomogusi otonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na boigo ase website yaito wetera www.ndizitv.net erio togendere gusanga asobwa mwereterane Evelino Sero lile musenere towetrana sense muyimanyerero na boigo Sara mumanye nero ne kyachibiche neryo gitya wikere asenchira bene kukuganiria hakurgerero bya sembiro bere kubwatia na boigo emagoroba erentoerero.